Assalamu alaikum tout le monde. Vous êtes avec Fatima sur Ortega Live, en direct de Saint-Denis de la Réunion, pour une émission spéciale avec une très grande personnalité comorienne. Mais avant de vous montrer la personnalité en question et afin qu'il puisse vous dire pourquoi il est là, je tenais à rappeler à toutes les personnes qui regardent Ortega Live depuis l'île de la Réunion que si vous voulez aider Ouzini, sachez qu'on est là, que je suis à Saint-Denis et qu'on peut toujours se donner rendez-vous à la gare de Saint-Denis pour qu'on puisse tous ensemble aider Ouzini à avoir sa route, quoi. Voilà. Donc merci à tous d'être présents avec Fatima depuis l'île de la Réunion. Je vais vous présenter mon tonton qui a quelque chose de très important à dire et à la fin on lui posera une question sur ce qui se passe au Comores par rapport à cette maladie. Merci. Assalamu alaikum tonton. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, maraba menji wa kubali waji déplacer rendu le port où nous Saint-Denis où je rencontre. Donc ngarushili ao waambie wa Komoro mahala pia kaondoa diozi ngo kaondoa kanza utekeleze vanu leo kwezi tutangu iburashe zeno ngona kaanza nitekeleze vanu mwana mshwa hangu ukaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tikahuja waweju njeni onese usikitifu nezentosa za mishiba rilonizo umfariki hahe mbaba hatu sonzi haumana nyasi sibali mbaba wahowana wandwa jina na ndembaba ya zaya Saidi Mdumbaba ujulo hahe ismu ya soprano bonze ani mbaba yaza Saidi Mdumbaba bonze ya julo hahe ismu ya soprano lazima msiba uori wanyise hepia ya hatu au winji wa hatu rangusi wa baba wa soprano hata ije honde wanaanya wa soprano hata ije honde uwanzani wa soprano lazima ranyise msiba uo bazima esa mbaba hahe yembaba jaswa baba sonsipia waja utena soprano yemwana hatu jowana hatu onsipia yabo lazima rije ranyise msiba uo bazima esa mwana mwema wombaba hahe timzima shamwana mwema wowa hoa baba onsipia mwana mwi wowa hemba bea mzawa yeche shamwana mwema wowa hoa baba onsipia mwana mwema womwana nyawa hoa na wema pia nge soprano womwana hatu siwa baba sonsipia lazima rimjilie uharuma zentosa zamshiba zaho fariko mbaba hesa mwanadamu ngena ndongo mbili muhimu ya ladhimu yaone haina mroheri naye de kama mwanadamu hafani mzazahi de kama mwanadamu hafani mbabahi sawa ndondwa ili muhimu wa mru ekanda hunu harumo bulemengu wa Kiislamu hatu nge soprano hafani mbabahi yabo hiyo element kuu harumo maisha yatojo shindo iplace mwanadamu mndo jini shasi wa baba rakubaluka ende mwana hatu abola dhima jeranyise zentosa za msiba sinaye na utekeleza ze shukra ze himda za hema na woi wakati kawe mwana wenge mahalani majiro sange mahalani kawe wenji wa hoa na wahatu wa Komoro wadungu mdumui wa wenji wa hao wanjaharuma potefu yeye mwana woi Mwenyezi Mungu hajailia ngenyora uharumo ulemengu atongeza ekomoria hatu ngejulihani hao hatobia njema hamarifa mema hamwendo mwema wenda hata wa mwasulisha vahanu koko ngabo sawa no ba president de la republique ngiyabo lazima zenongozi nuri zishukuria na ushukuria waja utena ye mwana shewahe yadungana naye esa womwana hangu nande mwana nyauloye naye Muhammad emana hangu kaunge bazima yenaye ikao yendo Amir wa Ibrahima wa Muhammadi humjini kuhani Muhammad Amir wa Ibrahima wa Muhammadi humjini kuhani
ngevadzima ndaye naye karsujitsa esawo wandu wa mwendo mzima amendele uma waja ubadzima heze ngozonzi kwa mahabu shikabeza wabasi kama jeshi watipama zawo Tani moni seni mbabi e paysage ni mreje ni mbabi les joie moni mbabi bahari boti wa Marseille ndo jina banywa Marseille nganye bahari. Donc après on va continuer et en déposer tout à la promotion zone après ngarjo nam tonto ka Michel. Donc pour toutes les personnes qui veulent m'aider, qui veulent nous aider pour Ouzini, donc vous pouvez contacter Fatima, vous demandez mon numéro de téléphone à Ortega. Je suis à Saint-Denis de la Réunion pour toutes les personnes qui veulent aider pour Ouzini. Je vous remercie par avance. Donc je repasse la parole à tonton. Kwezi mwanahangu na jamii na weri hadisi wakati lononu almuhimu kabja banu itekeleze zentosa za mswiba za hangu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya humfariki wahe mwana nyasi mbaba wa Saidi ndumbaba julihaniho he ismu ya soprano konze banu itekeleze zentosa hizo he ismu ya hangu no wa baba pia kao mwana mwema wo wa baba wonsi pia mwana mwema wo mwananya waho wana wema wonsi pia ngeti kavujana tekeleze zentosa za msiba hizo za hukaya ngasineleta hilo vadzima ndasinaye ngarlanyisao haina taratibu za ulanyisa pia haina bahanurliyo lazima mwanadamu yakalensize letanga lahe mwananya penge yabo ngarimone saukaya la rinyori lohunu sharika lansiza letanga lamba bahahe soprano vadzima naye hawakati kao lelo mbaba huo harizalia mwana mwema ye mwana huo woti wa hewa yeche chawo wa hatupia sahaina mwana mwema wo wa baba onsi pia enge mwana Mwenyezi Mungu yajailia he maarifa ya hahe numjibalio wa hahe neze taratibu za hahe neze mbana za hahe ya walau harmo ule mengu ya tuwala hambi ya tuwala hashonga ya tuwala hatabia njema ya tuwala hatabia mbi samahani shaya wala hatabia njema na nkundi njema na utukufu haulekeza emaswa ya hatu lazima mwana woi rimbahare ndondondo hamamdu habahara wo ya mzawaye esa mwana woti wa mzima wo hatu sonsi pia ngengari mshukuri yao yene mwana hangu mwana mshwa hangu Muhammad al-Had wa Ibrahim Ahmadi humjini kuhani heheli adungana ne mwananya hata wadungana bazima wala uzihambaba hao mwananyasi lazima hu ze shukra zinu rizitekeleze hovra jifahazo nana wajao unabariki serikali ya Faransa yamnikaze nafasi yimbulie yende ya lahe mbaba hahe wakati ikao ngari onao ziro ulohunu yemdu ya fa Marseille emwanahe ulopari katsubuliwa ya sa Marseille ya zihambaba ya mzazae yemdu ya fa Paris yemwanahe ulo Marseille katsubuliwa yenda Paris yenda zihambaba ya mzazae unla Réunion lohunu yemdu ya fa Saint-Denis yemwana ulo oporo katsubuliwa ya Saint-Denis ya zihambaba ya mzazae yemwana hatu he jirma mgu ya mnika no urajifu mgu ya mnika he maarifa no hanza mungu soi habuliwa harenge avio haibalia yeno wananya wajala rinyor lohunu wajwalinde mbabaha he aje afanye malala ovanu Mwenyezi Mungu afanya zo yakahanza mbaba hahe Mwenyezi Mungu amhitari shawajautse na habuliwa habalia avio hiyo hende homa siwani ngwaje ilia bawe owaloko mori wambulia hende hadzihimba bahahe ngela lazima ze shukra zinu rizitekeleze rizihimidie bai mwana woi weikajahuza mkazi ya azalihaniha kajahuza mbabahe na mzazahe wa mzaya shacho huza komor kamil ngela lazima ze ngozinu rizishukurie rizihimidie hora jifwa hazo ngari shukuri yao
soprano ngarishukuri yao soprano oba hanuendata ya waswili aba wasulishe Komoro nane manager wa hahe mwanzani wahe mwana mshwa hangu Alhadi wa Ibrahim Mamadi amumshukurie we adungana ne mwananya yasihana naye mhono kwa mhono banadamu so dungana kheri wadungana zero hizo mgwanzao we abalie mwananyata wenda wazihamba bahao lazima nzishukurie amina mbabititi nitekelezo vanu ngabo wandu walo haruma zantenu wambo ukaya soprano akauladhimu yasaidie ye Komoro ho wakatirlo nuunu kauladhimu yafanye na taratibu onsipia yena wanaanya hamanda ye wasaidie Komoro soprano ngamwelezo ukaya handisa usaidia ye Komoro nanga mine provu ya hayo esa wakatirlo nuunu mwahajana hasaidia l'hopitali ya washili hajana materiali ho minde na paraneda na tsanganya mine komite yo l'hopitali ratakabalishiwa ye materiali yo ya janyo l'hopitali ya washili abangerumishaho wade wanwa waremone corona abasainu ne materiali yo ya ibalia nde manager wa hahe Alhadi wa Ibrahima wa Mamadi hasaidia l'hopitali ya unkazi hasaidia l'hopitali ya Nsaweni hasaidia l'hopitali ya Jongo ya Mbude abange na projet hasaidia ze l'hopitali zo sud za hemba jini ekaimndo yaroha sisi waso harme l'hopitali ya washili wanambia ukawa wahiwa hulu ambulance yije ende ajadidi harme l'hopitali ya washili keja wahi apashia hemndo yenge yewe ketuladhimu rihini ketuladhimu ridhulumu haina maana Mwenyezi Mungu ajohumnika zenkundiyo za usaidia mbabie Komoria hatu ladhima rizambe jabo ko juzi rakauharuma ze mission halino ritsomvumba Jibrilu umsaada wa hahe yeno wananya walobazima yenao wasaidia owandu walo Dar es Salaam rishukuria zenongo hizo rishukuria elarifu ulopari mwananyasi wa kisiasa zembana ya haunosi hayeno wananya hasababu ndo usaidia wananyasi walo Dar es Salaam ne mijonzi pia nezenzi pia wanro waliyo ngeda ula Komorije juhe ngela dhima rizame nono kaya soprano yevusaidia ngujo saidia na umsaado watende na unu yatende yauni hanyora inu woso ni maule mengu ya unesoka ye mwanadamu kabankomori houla wanadamu wando wanariombe yao rijohanza nyinyi bo wana hatu mdunge umwendo wa soprano mtrisha umwendo wa soprano bacho ihende hata hasuli banu katsuwa ni di magari ya wandu ya uyarenga umwisware mabunduki ende yafe hauyende hatu apirizo ya atwali yabo katsuwa ni di banki za wandu ya vunze shangwe ndo hema rifaya hahe Mwenyezi Mungu yamnika ngwendo watoni wa hahe Mwenyezi Mungu yamnika ngwendo heha waswi Mungu yamombea banda barajojibiwa engenyi wana hatu mlobonze ranyimwaza lwabonze ranyimaju hawatiti Komori maja hunu ndungu mwendo ja hunu mwendo jo wahe mwananyanyi soprano ne mwananya Alhadi wa Ibrahim Mamadi. Okay. Asante tonto rishia za habari watekeza mhona tangamano mndelo hambabu manati wa mzima tukawzani uzise suala zima ngerjeri rizom mpango special hatunu esku jeshinda urinike fikira yaho parapuru yaho wada uziro no Mwenyezi Mungu ajojaili au haraka wende zao parapuru ya Komori situation lilio esku ngona ndongo jonza uambie wando Komori madoktera hauye ila ulagozibino ndo wade ulokomori bomdazi baraka ngami haruma usikitifu haku sanga mihamanga miho sawa katirlo no unu ikaye Komori antwali sonti pia ikawa lokomori walawa ya bukariti sonti pia ngeo wade unu babiri udhuluma haku satizamba juzi amzireje ilelo wade unu shindize ntinku za nafasi fatuze Komoria hatu wade washinda China washinde Marekani washinda Saudi washinda Faransa washinda Italy fatuze Komoro bandu kume lazima urishinde nabo zenzi hizo zipania zenzi hizo zijihudumu zenzi hizo warumia haina waloni shopia no wade uo wa ushinde o wade uwashindi
kuono ze milioni na milioni za nadamu za lawa oharuma emhalarlo yanu na ihoritio na Marekani na shini ngefatuze Komori abo Komori si wandu osojwa ujihudumu ndomba alhamdulillah alamin mngona rani wati meabo wati kensi yabo wobo yamba aswani wa deflani na rijwe hela aliyo rimfahamu emwana nyasi Muhammad Said Mshangama na renge politiki rie hensimbali na renge politiki rawa lo harumaezi rawa so harumaezi rehensimbali renge realite rite harumashanoni wakati mwana nyasi Mshangama ya Habili ya Shemeza he mwana nyasi afanisha hamade ya behamde ulando wakati wa Komori wakabidi wajiprepare ilande wakati wa Komori wakauladhimu warenge zihadhar za hao na Mshangama haone hamruti hindu Mshangama haone hokaula adui Mshangama haone hokabala nguto zero harumai Komoro na wala nde yaona ze kweli esai kaula adhimu ndangu vala wanduanji soji hudumu shabatsasi yamba Komoro ngiho witka bantastisha ukaraba ngiho witka ngabo nsanu zilo ngazija ngabo ndaru zilo mwali na abo izoti kweli so wakati lono ngazija ngahutimizwa ndo 40 wesawalawa hasababu ndo wade uno wandu mengo mine na heli riparse statistike ya heze nongozi lo Komoro harumando 40 na wala waho wade uno yabo wodhulmifu abo kartira hadhi tena thumma kartira hadhi yesawade woti wa politiki shawade wo maonsi pia wo nadam pia ngefatuze banja Komoro ritona mapesa ritona materieli ritona matwabibu wotosha ritso wenji ritona mbainrohula ngebo ndongoje hizo zenda bahane wadeja wo wesamya bahane yebo mna valani wasambankuni wanadamu wabeho yabo pia reulore ne corona ravtsine corona abo lazima iwasihe sanzima nange engerundi harengeze hadhari za hatu jo wakati Mshangama azamba yobeshwa ndo banda samlini ondo ajoja fikira na bende bafanywa pavio banda samlini ondo adoveho yiho ondo adenda yiho wakati lono unu c'est trop tard nguwaye tena nguwaye ende tsingojo fanya yezi hahe ajanuo yarudia balenzahe shakika ngabotwarwa mo lilo Komoro ho wade unu esa wakati Mshangama na JKMC washemeza na Abdallah Hassan ujula he ismu Abdallah agwa engewa ndu waransi politiki shawa uno kwela hao karjaju enda tarasuli banu bojanini karjaju enda tariwasuli banu bomdaze baraka shema nata renda rawasuli ndaboko wade tizamba juzuka utwa bwibwi bahiko jatwa bwibwi bahi shabu watu abwibi uduva zwa sahare na subaiya ngo yabo ngo tsingoranda nanga mrejei maravili nyima twabibu mlo Komoro hawakati kawe na wakati mbya kwa urenga zezo amana zahe mrula bisi wa amini ranyima twabibu ranyima notablo ranyima dungabo nanda nyima ulamau msuvumba ima autorite sawa ndo wafanyozi kari jamsami hini esanga mroma na adamu rahanora Mwenyezi Mungu na yoti haki ngamroma na adamu rahanora Mwenyezi Mungu na yoti haki ngamroma na adamu rahanora Mwenyezi Mungu na yoti haki wakati lono unutasirende hata imba Komori ando araru isanya twaliha nge haizo lazima rimwambie nyuka lazima ngarikozao sina ngarikozao na si ngamono bane Komori andi soremelea keja parenda atamfu ya hafa Komori na ingo hata sheka hafu yekabalaziwa mfu yekatsimbuliwa mfu yokezabira zibiri ngamono wafa hatu abawafobo haribanu enia renda ndongombi gutsotsimbulwa azwa basa abwe Komori ngendo yerenga daraja abwe Komori ya jana tsinde ya lelo karijifikiria wananyasi wakahenda mbio waunde ongwana wa Komori wandi isara nguze madali pasoko nezali wa Abdul Hamidi neza Abdurrahman Mitsami huli ije wasuzali msansujini wakahanza runde ungwana baina ya tusiwa Komoro so ni Mfaransa
wala kwaja kahanza jerunde ungwana jerudisa na rianshi harumwa mshenzi jetena jebake baadhi watawalie wananyao anirike harumwa utwana tena zote nzando wala waka uhutaji lelo wa roha vaja Mustafa Sheki Mustafa Sheki no wananya ze usfahabu dunezali mzeno wadungavo wawania wa usawa wa hensi kange bido usawa hensi untindo usawa uwando wakahenda mbio ri uhunde shawakahenda mbio runde usawa yemlozi yonde hakahe yemlimaji yonde hakahe yemfanyazi ashbarua yonde hakahe yemnashioni beshwatsi jahaza lwani ndovi shaonde hakahe yemwade yonde hakahe lelo zeno mwezo zonsi pia tsazinu kabatimbano ngosoka yonsi imkini hao shanga si haruma colonisation lonziro rahane nsura ka haruma colonisation ya Mfaransa na yoti haki na reshele uka Abdallah Gwaoyi habili ndongo nkuu halisi minga mzambo usiko lelo kaya habili daula ya haki daula ya haki Abdallah habili bala yende ya hamba shason sisinde ramruma gaso harme daula ya haki shaketi Abdallah bahi sangaranzo Komoria maudu namrujo tawala lelo itike president wa madam fulani hawutike president wa mwana fulani hawutike president wa family fulani hawa mji fulani shay president wa daula ujota wala maudu aseni oko halinge joroa ye president wa daula ujota wala maudu yatawalie wanadamu jimla haina mwanadamu yaunde haki hahe heli aladhimu yaihunde uharmensi ya mzali haniho ilo daula iyo de maana wako Abdallah wa Hassan wamba he ismu Abdallah agwa wala tinde mwinyi daula ya haki wa yeche wala lefirola hahe shao jonga hatu siwa Komori jimla rikozones jirio siwa Komori jimla rikozones jirio wojonga wa he daula haki wo hatu sena baba inu ngamdongozo mbabi wo wanaama na opposition ikawa warumuze jana warumuze juzi enamru hagute zezizo heli zabira ejoka hujatija hizo miti johanza urongoze beke huwa wati harmi madokteri ni maulama ushatijoka hanza urongoze safi ima notable hamanda walobo vontiju johanza wambia ndongo hende safara leo parce que encore une fois beke wade unungorongo wana watiti ngorongo anduma kiasa manda atisha unungorongo ndo hazu NG yendongo enzo ojonza woshileze ma notable ndo hazu watu walobo ntiju kabidiwa wando haziwa hatu walobo ntiju wandisa yemtukufu wa hatu Mzee Said Hassan wa Said Hashim Mwenyezi Mungu jo uyeha hata wakati mwingi ndaweno wando araru wabaki na Colonel Abdurazaku na Abdallah Halifa na Muhammad Bisharafa nona nyanyi pia neze mzee Kajaja na wapia Mwenyezi Mungu na mwenzi ngwaja iliye le dujalinu kalina umona ni bahanu ikamwa benza shari johanza wakati lono unu bomze Said Hassani mbaba wahe masiwa reka wandu wanza reka wandu kwa janza mbaba wahele siwa la ngazija reka wandu wanza reka kwa janza reka sirikali hanza reka kajanza shamgu hamandawe shemeza bomze Said Hassan shemeza bomze Said Hassan wena wakati wetu shemeza shazidu shemeza rahane heluko shemeza lawama udunge wanadamu watsayihe bahibo mbaba shemeziza wanwe Komorienda ta waswili wakati lono rilawe haruma wizara na depute na tijindo binandovi reshele Komoria hatu ba wizara waziri woye utawala wanadamu depute nsubado kama depute shatinda ababa lo nomination depute woye utawala wanadamu bahibo mzee Said Hassan shemeza upare haina mwanadamu ikaungu fikiri mbabe Komoriyo haswandeze isimu za mbao notable bawa ondo wado kana jinsi juu rao notable wejandiso badilo ariali mbili na kilo kumeza nsohole
rao notable wejandiso badilo ariali mbili na kilo mbili na kilo 10 za nsohole lejilansi julo ukala notable bumze Said Hassan shemeziza majinga manene ngari sikiti hao no wade unrela la kartusiwa sanga mjoka nyondu mlovandu walo wa shashi na asiye komori tsainiriki wananyasi wakabonze re Paris, re Marseille, re Lyon, re Nice, re Sendeni, re Porondo wafupia abari jeri kaze mayoti yabote neka waloi hondo la wapia wo msiba jumwe misiba na mwesheleze isi munkuza kabonze banzalawa juzi ranguze Salim Himidi, ranguze Hassan Kasimu, ranguze mzee Said Abudu, ranguze Libaso Ibrahim, wanropi ya Faransa wakawa heso fahanda wanropi walawa, ranguze Siraja Muhammad, ranguze Said Ali wa Muhammad, wanadamu wapia warwapele wenzao si wanadamu yabo Bakiri Fikiri ngejoka baki komori suo muzawari wa Abdallah Sheikh Muhammad na Abdul Majid wa Yusufa na Jai wa Ibrahima na Tahiri wa Said Haruna wawonse na mrie wa Zakairi je wasaya sawa waroha abo wajoroha maudu tsindao yewe narifikiri mbabe komori narlawe uharumaze zekanane zandrabo narlawe uharumaze kanane zandrabo narilawe uharumaze kanane zandrabo rione ukweli wa heze nongozi no vanzilio nasi ikamwa benze ngari mwambia onuka ya maudu zinze kauha nazikauhe pia ena wararua joka na mubashi wasaka suje kangar joka ena wararua joka na muba ine manarareje ivanu ndabwelo yezi ya madam fulani na iloyezi ya mwana fulani iloyezi ya mwana nya fulani rinarlawe iho nyinyi madoka o haruma zezi zabira na mndenge mbiho wanyumeni mdunge Abdallah Abdo Hasani ne programu heba abonda bordio siwa saya enge tikahanza nionese neshelezize niwambie ukaya we mlezi wa hatu na anda we mzee watu mzee Said Hassan na Said Hashimu shemeza ike kuvilwa mzee Said Hassan shemeza urengedara kuri hondu wao baukaya abo wena muzawari na bazi bazala wajuzi muzawara mutarala wajuzi tuo muzawari hala wajana abo yaba kindawe nabdurazaku nabdallah halifa nabi sharafa nabdul aziz mtuje abo abanyinde mwasalia yewe assalamu alaykum uzisi mara samahani juste mnaswala mwiso abantu bori duka ulifanya wema falianu kamsomokana haringa bombia fama bimbuni alafu hata ikoze ndo akaenda directement ho mazamono ndo amzie bana bano wafuka tubala ndo mala hono watumira direct ho mazamoni malgré que ngarabilo kana ngabo mdunzima de afaba alafu hamiso ino serikali ya rirema konde ile banu donza wambie ndongo hindi sina ndongo zingiza hamba ndaze baraka so ndizo na zamba ukaya haina usiku ngaba fomundu ngaba fowandu wandu wako asubalwa hendo malahoni shawandu wangu abalwa hendo mazamoni avec prete wanungwa aji protegeo watengelo wandu wao ye wandu wafa dengi wandu awasha warenga dengi linli ha komorangu hale haina mahale dengi lo huja kalijaparo rahito le dengi haina maha lo huja kalijaparo rahito message spécial wa gozibi est-ce que ngora mna rizdo ba mafali wamba usawa hambeze mgoza mimi hautimizi azali wayema na nyasi joana nyasi wairai ya mkomori je mara ya komori rai jatawala lelo haja harenge zedo manazinu reka hazirenge haki reka hazirenge patina haki yabo oliho haina heli yani kiwazo tasiri ono ya rekolte ya mnikazo nande rekolte ya jiria jaza ne rekolte ya jiria sambi ubanu sambi ya hata jewa silelo rijomba ba emana nyasi azalathmani wimna shioni wimdu ya soma karna ujao hini zekayizo hasomo radini radunia abo saila Mwenyezi Mungu ajaja ilia tena haundu uwezo o haruma
ye force nationale yavuze ndongo hizo zonti zikauladhimu ekaima conseiller wahahengwa mrao kwatsumwesheleziza lelo emaulama ukwatsumwesheleziza lelo ye manotable ngwaria manotable walokarbumahe kwatsumwesheleziza ematwabibutsa wanungu arao kwatsujwa kwamba izo haki ya ladhimu ye hensiambe uwezo wa mwanadamu wo umlamu mwedingohi uwezo wa mwanadamu wo umlamu mwedingohi baba nusima ude kahalawa harendo nai roso joskiti hajabora reisha jaza ye rendo zila janana juzi raskitia si wahenjume na wotsuka kartsujo wa dhulma jaza afanya shamanadamu ekange hafu yabo hafu abo mwanadamu hesala wa hunule menguni inge yabo maudu ekimana nyasi hartendea ikangu amba jazinzamba ojaza rajuzi rajanara lelo roto sikiti samdi oto joshele baba he mwanadamu joisaje kwa yajombe mtukufu hatu Saidil Mufti ikawa Saidil Mufti kaula adhimike haina mnunge na tahalili ya hahe ngutsomvumbua heze njema za hahe ne maarifa hahe na ilmu ya hahe shanga babuho wana reka watovadabu reka kwatu shindo supporte wambambi kartu shindo wazia ngariko zao minu hundami mimi ngamkozo haku na sanesha mri avumba Saidil Mufti nai lazima roho yangu ikoze enge yabo tijohanza emanama azalathumani zendongozi inu yazifikiri ndondo ekema conseiller kwa sumwambia ekema ulama ukwatwesheleziza ekema tabibu ngwari yao ekalelo yimkini shihaukaya yafikiri mbavi uwezo mngu yamnika umlamwe waye ba ilande ensi ya mzalihaniho na banu hautimizi juzitizamba mzambo tena balensi hatuila ikanono ikanyitukufu rahane lilmorisi ikanono ikanyitukufu rahane Dar Salama ikanono ikanyitukufu rahane Seychelles lelo zensi hizo ngasi oblige rendera meye rendera tsahemsomo rendera pare rendera tsahe unono ngono ezajira wana nyaspia watsobuho mahalani ho pia zotabundufu manaho wade wabuha Dar Salama dabo komori batso unono yonde mana bawakabuha yo baikari hozwane ensinu baiza hatuzibiri eza howa wakaja na zibiri raishela wajo maudu raishela wo shao bawa maudu wa onoshao waungabo wahahe sangabo wana ngabo wajuhu ngabo zilembwe wondo ntipyangwa joka huja uharuma ulemengu jounu ketsuladi mwaje haruma ulemengu malshama sawa kwa na ukiri wakeja mzeiburu atsodona ndo etafunya wemiza bahemiza misingo hateja honde heze buru pia ngenge haizo nzo najo mndongoza Saidina Rais maraba mishi okay bomba les amis redena ushlia mjomba hatu mtukufu mzeiburu shehara nzunu la Réunion et quand on poro shaji déplacer malgré tabu ya mabisilio ngamono banonga siho la gara sendeni kabatia hata makarisha hauno kana ili yafanye zelongo pia no ili ajibani ndia jatekeleze mwana tanga wahe kwa mwana nyasi aliambeze zeta voilà donc akaja pronto mwana tanga mwana nyasi après simpoze maswala mbavi haruma yeno kaunde braunu amwensi hatu Mwenyezi Mungu jojailia wade unu wondeza haraka uhafadhie ngazija uhafadhie komorio ntipia nasio yomane bafadhana nyaso walo mahore mgafadhi walo mali walo nzwani analo ngazija donc abutka tani mon sin babiye paysage ni mlo pare bina ortega mon babe bahari bomnya ndana ubaya mpango hatuno njomba vumbo wandu vanu donc butka tani ngezemri mo beta marahaba abu ya kubalia ya répondre appel yangu harmazi ngo kaunga zibira Dar Salama ambeshelo yo mwana mabenamir naneze ekipia hai zikaondo efanyao hadisi na mjombange na mdogo mtita to yamtimiza press prominga njomla sheni mwende ya mwaze haziza hanyu shatika utani mwambie ni tena kana mtsidi waze uzini
Il faut que tout le monde pense à Uzini, il faut qu'on s'unisse tous pour aider Uzini. Mon nom est Pia Juzi, mais mana msheka utiza wana wane turubati tijamanga tiza wana hangu. Juzi sono mdumza dia pauta hende amon capital ende ya za wana wailonziani. Donc c'est vraiment touchant, c'est vraiment révoltant. Donc ngani mparoni watu kufu. Wakomoro hanmala kaundu mdisaidie ili risaidie mjo hatu Uzini. Ili risailishe wandu wala stambu kaundu azio na marhaba menji. Jobangu burashi yangu joda na unikani mna ndongo wa mwiso apreri rimlaheni. Hautimizi namton makalima hangu yahandaninga mu mshukuru yoni nyiwana mshughuli hao unjao haruma raze zanteni zinu hauhashirisha ekomore ilobonze reilondani ranyim lobonze tizamba juzi rangu mjamaa zangu Ortega hateje honde hoana nyapia ije haswili bo bibi Fatima mwana msho hangu ije honde wa lokomo na Abdul Hassani no wana nyaonti pia naro ware mao wa sifuo na wonti pia wa komor amto shukuria bwensi atusosi habahi sheilo na wanadamu saina mbaba hanu basofanywa kritiki aboka namka uho aboka na evolution sha evolution yue kansi haruma kritiki ngela dhima ni mshukurieni hautimizi wala rija o haruma umono atanga wahema na hatu mwana hangu soprano ahomla wamba bahai aba savanu saina mwana mwema rotso vumbaze sifaza hai amtimizi hautekeleza umono atanga upande wa heze famiza hahe ye mwana hatu Elvis yafariki ho mjini Marseille ikawa hakayabo hakawatoni wa he parti ya jua hakawatoni ya he daula ya haki akausimbushia za janibu hizo zonti pia akausimbushia wananya wa Komori lelo hena wandu watahomba ndongo ya uhifadhi Komoro watahoze sal watahoze jauza kufanya emionano Elvis etiari ya kufanya zanongo hizo lazima rimbeshe sadaka hiyo sahaina mwana mwema johanza atsange oharumo mtsango wa hema siwa ya hatu lazima karna ujua mdhulumu ya haki hai enge ngartekelezao zentosa za msiba ni wananya wa Elvis rawanzani ra politiki ramzali haniho neze fami za hai ngari wanyisao zentosa za msiba wazima ndasinanyi alhamdulillah rabbil alamin siwa Mwenyezi Mungu rilauha Mwenyezi Mungu na ihondo joreje. Asante. Bon, assalamu alaikum tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.